Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Ndongeye kubaramutsa bakunzi b'intangirakamaro mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti. Nezerejwe no kongera kuganira namwe ngarutse mu gice kigira gatatu, episode igira gatatu y'igitabo ca kabiri c'ingenzi ahavugwamwo amakuru ya mukristokazi. Nitwa Fabrice Nimfasha nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu mpamvu yo gusoma kino gitabo neza nashimye ko uhereye hano iki gice no gisoma mpagaze mu ijwi rya mukristokazi. Nubwo muza kuryumva arivuga mu ijwi ry'umugabo, n'ubukene bw'abo ushobora kumfasha, ariko kumbure Imana izogenda ibiroranya kimwe kimwe bizotinda bigenda neza. Muri hangana rero nibwo buryo nabonye bwoba bwiza kurusha mpagaze mu ijwi rya mukristokazi, kuko ndabona ari byo byoba byiza, kuko bigiye kumera nk'ikiganiro. Rero niyo mpamvu nshimye guhagarara muri ico gishingo ciwe, ariko mbere yaho reka dusenge gato. Murabizi kandi ko ndagusoma mu Kinyarwanda, abarundi bene wacu baraza kunyihanganira aho baza kumva ndabivuze mu buryo batumva kumbure, cyangwa umunyarwanda aho aza gusanga ndabisomye uko Ikinyarwanda kitavugwa, nabyo arabyihanganira. Cyose tubikora mu buryo bwo gufasha ingenzi zikozera mu ijuru. Ariko reka dusenge gato. Mwami Yesu, bana natwe muri kino gikorwa cyawe tugiye gukora, ubane nanje kandi uzotume bino bintu bizogirira akamaro abantu bawe, kandi uhezagire intangirakamaro yose abo dukorana, kandi n'ivyuma byacu uzobifashe kugira ngo bize bigeze n'ubutumwa kure, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niwe mbisavye, amen. Ijambo ry'umutwe riravuga riti umukristokazi n'abana be bitegura urugendo, Mbabazi yiyemeza kubaherekeza. Mwijoro rikurikiyeho ndarota, uyuga ni mukristokazi, mbona zigo munini w'igitabo urambuye imbere yanjye wanditseho ibyo nakoze byose. Nuko bintera ubwoba, niko gusakuza cyane nti Mwami Imana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, abana banjye baranyumva. Noneho nongera kubona hafi yanjye abantu babiri babi cyane bavuga bati uyu mugore turamugira dute? Ubwo asaba imbabazi yaba asinzire cyangwa ari maso, tumuretse yaducika tukamubura nk'uko twabuze umugabo we? Dukore uko dushoboye kose tumuhindure hataratangira urugendo, kuko nyuma tutazamushobora. Mpita nkanguka natutubikanye cyane kandi mpinda umushitsi, ariko sinatinda kongera gusinzira. Nuko mbona umugabo wanjye mukristo ahantu heza cyane, afite inanga mu ntoke, ahagaze akirangira umuntu yicaye ku ntebe y'ubwami, afite umukororombya hejuru y'umutwe. Mbona mukristo amwikubita imbere amubwira ati ndakuramya Mana kandi mwami wanjye n'umutima wanjye wose. Bamwe mu bari bamukikije
bagahita bacuranga inanga zabo maze bakaririmbira icyarimwe n'ijwi rirenga, ariko nta muntu n'umwe wabashaga gusubira mu byo bavugaga uretse umukristo na bagenzi be. Bukeye jewe mukristokazi mbyutse maze gusenga Imana no kuvugana gato n'abana banjye, haza umuntu arakomanga, maze ndamubwira n'ijwi rirenga nti niba uje mu izina ry'Imana injira. Warokomanze arasubiza ati amina. Amaze kwinjira mu nzu arambwira ati amahoro abe muri iyi nzu. Maze uwari winjiye arambwira ati mukristokazi, uzi se impamvu yanzanye? Bintera ubwoba, ariko nkumva nifuza kumenya aho uwo mugabo aturutse n'ubutumwa nzaniye. Maze arambwira ati izina ryanjye ni Banga, nitwa Banga, mbana mu ijuru n'ababayo. Inkuru rero y'uko ushaka kugerayo niyo ivuga ubu, ndetse bivugwa ko waba ubu warabonye ibibi wagiriye umugabo wawe, winangira umutima uwanga ko agenda kandi unayobya abana bawe. None rero mukristokazi, umunyebambe yakuntumyeho ngo nkubwire ko ari Imana ibabarira kandi yishimiye kugwiza imbabazi zayo ku bacumuye. Yifuje kandi kukumenyesha ko agutumiye kuza ahari ku meza ye, ko azakugaburira ibinure byo mu nzu ye, kandi ko azaguha umugabane wa so Yakobo. Hariyo mukristo umugabo wawe, aho we n'ingabo nyinshi bahora bareba uruhanga rw'utanga ubugingo ku bamureba. Bose bazishimira kumva imirindi yawe ku muryango w'inzu ya so. Maze ndyumvise ngo mu kantu nikubita hasi nubamye. Iyo ntumwa yongera kumbwira iti mukristokazi, akira urwandiko rwawe, naruhawe n'umwami umugabo wawe mwashingiranywe ngo ndukuzanire. Ndarufata ndarufungura, havamwo impumuro nziza iruta izindi. Ubwo rwandiko rwari rwanditse n'inyuguti za zahabu, ruvuga icyifuzo cy'umwami cy'uko jewe mukamukristo nakora nka mukristo umugabo wanjye, kuko ari bwo buryo bwonyine bwo kugera mu mugwa wo mu ijuru mu byishimo bidashira. Maze gusoma urwandiko ndizihirwa cyane, maze mbaza iyo ntumwa nti ntitwajyana nge n'abana banjye aho umwami ari ngo tumuramye? Iyo ntumwa iransubiza iti mukristokazi, ubusharire nibwo bubyara uburyohe. Uzaca mu bikomeye rero umugabo wawe kugira ngo ugere mu ijuru. Niyo mpamvu ugomba gutangira gukora nka mukristo. Dore akarembo gato gapfunganye hirya ya kiriya kibaya, haba ariko winjiramo, kuko ariko kari ku ntangiriro y'inzira ugomba kunyuramo. Ngaho ihute, ndakubwira inama kandi yo gushira urwandiko mu gituza cyawe, kugira ngo wowe n'abana bawe mujye murasoma kugeza ubwo muzarufata mu mutwe, kuko ariyo ndirimbo uzaririmba ubwo uzaba ugeze muri iyo nzu utazi ubu. Uzagomba no kugwerekana ku rugi rwa nyuma.
maze ndemezwa gutangira urugendo. Nuko wa mumarayika arakomeza arambwira ati, mukristokazi, uzagire urugendo ruhire. Maze mpamagara abahungu banjye ndababwira nti, bane banjye, ngira ngo mwabonye ukuntu mu minsi ishize nasaga n'urwaye mu mutwe bitewe n'urupfu rwa so. Sinshidikanya ko mfite umunezero, ndetse rwose yishimiye uwo munezero we namenye. Ahubwo mbabaje cyane n'akaga jye namwe turimo, ukuntu nanangiye umutima wanjye n'uwanyu ubwo yari mu kaga. Ubu nibyo bindushya cyane, kuko nanze kumukurikira mu rugendo. Iyo ntarota neza iri joro kandi ngo n'uriya munyamahanga aze kumpumuriza, ibyo bitekerezo byari guhita bimpwanya. None bana banjye, nimuze duhambire utwacu maze dusange so mu gihugu cyo mu ijuru, aho tuzibanira nawe n'inshuti ze, kuko amategeko y'icyo gihugu ameze. Nuko amosozi y'umunezero aza mu maso y'abana banjye, kubera ukuntu umutima wanjye wari ushenjaguwe. Wa mushitsi abona kudusezeraho. Nibwo twatangiye kwitegura kugenda. Mu gihe tucitegura, bagenzanje jewe mukristokazi baba barakomanze ku rugi. Ndasubiza nka mbere nti, niba muje mu izina ry'Imana nimwinjire. Bumvise ayo magambo baratangara, uko bwari ubwa mbere bumva nk'ayo magambo ava mu kanwa kanjye. Barinjira basanga ndiko nitegura ibyo kugenda. Nuko barambaza bati, ese ibi ni ibiki woga cyo? Ndasubiza Mukabwoba wari mukuru muri bo nti, nditegura urugendo. Mukabwoba ni umukobwa wa wa mugabo wahuraga na mukristo ku musozi Biruhanya akimiranya ahunze intare. Mukabwoba aransubiza ati, rugendo ki? Ndakwinginze rwose mbwira. Ndamusubiza nti, nsanze umugabo wanjye. Ndabivuga ndira. Mukabwoba aranyishura ati, mugenzi wanjye, niba ukunda abana bawe wikwiroha mu bintu nk'ibyo. Maze ndamusubiza nti, abana banjye tuzajyana, kuko nta n'umwe muri bo ushaka gusigara inyuma. Mukabwoba aransubiza ati, ndibaza umuntu wagushizemo ibyo bitekerezo. Ndasubiza, mugenzanjye, iyaba nawe wari uzi ibyo nzubu, sinshidikanya ko nawe twari kujyana nonaha. Mukabwoba aransubiza ati, ndakwinginze mbwira, ni iki gishya wamenye kigiye kugutandukanya n'inshuti, kikaba kigiye kukuroha iyo utazi? Maze ndamusubiza nti, kuva umugabo wanjye agiye sinigeze ngira amahoro, cyane cyane kuva yambutse uruzi. Ariko ikimbabaza kurusha ibindi ni uburyo namuhemukiye ari mu kababaro, none ubu nanjye ako kababaro nkaba nkarimo. Naraye ndose mubona ahuze ukuntu nifuje kubana nawe, ahora imbere y'umwami w'igihugu arimo, yicarana nawe ku meza basangira, kandi yahindutse inshuti y'abadapfa. Atuye mu nzu yahawe, inzu utabona iyo uyigereranya nayo kuri iyi si. None umwana w'umwami nyir'icyo gihugu yanyohereje
kunshaka ngo njyeyo kuko yiteguye kunyakira. Intumwa ye ivuye hano inzaniye urwandiko runtumira. Ubwo mba ndaruvanye mu gituza cyanjye maze ndarumusomera. Ndangize nje ndamubaza nti urabivugaho iki? Mukabwoba aransubiza anseka cyane ati yo rwose ni ibihe bisazi bibatera wowe n'umugabo wawe kugira ngo mwirohe muri ayo magogo? Nzi neza ko mwumvise ibyo Mukristo yahuye nabyo byose, kandi ko kuva agitangira urwo rugendo nk'uko mudakurwa ku ijambo barutangiranya bihamya kimwe na nyamujijya nino, kugeza aho baboneye ko badakwiriye gukomeza bitewe n'akaga babonaga muri urwo rugendo. Twese twumvise uburyo yahanganye n'intare, Napoleoni, n'igikombe cy'igicyucu cy'urupfu n'ibindi byinshi. Ntiwagombaga kuba wibagiwe akaga yahuye nako mu iguriro mburamumaro. Ubwo se niba yarageragejwe atyo hari umugabo nkawe, urumva uzabigenza ute wa mutindi w'umugore we? Abo bana bawe bane sura bwawe si amagufwa yawe? Niba wowe uri gikenya ukaba ushaka kwiyahura, rwose girira amaraso yawe ndakwinginze ugume mu rugo rwawe. Maze ndamwishyura nti mugenzi wanjye winshuka, naba ndi umupfapfa ndamutse nirengeshejwe ubu buryo mbonye bwo gukira, naho kubyerekeye amagorwa umbwira ngomba guhura nayo mu nzira, nta nca intege, ahubwo aranyereka ko ndi mukuri. Ubusharire bugomba kubanziriza uburyohe, kandi bugatuma ubwo buryohe burushaho kuryoha. None ubwo mutaje mu izina ry'Imana nk'uko nabibasabye, nimwigendere mwe gukomeza kuntera ubwoba. Nuko Mukabwoba barantuka, maze abwira mugenzi we Mbabazi ati ngwino twigendere tumwihorere, ubwo ahinyuye nama zacu. Ariko Mbabazi ntiyashoboraga guhita abyemera kubera impamvu ebyiri. Iya mbere nuko umutima we wari wuzuye impuhwe ku bwa mugenzi we ari we ngewe, maze akumva ko agomba kumperekeza nibura agace gato k'urugendo. Impamvu ya kabiri nuko nawe ubwe yumvaga yibabariye bitewe n'amagambo yanjye yari yamucengeyemo. Niko kwibwira ati ngiye gusubira kuvugana na Mukristokazi, maze ninumva mu byo avuga harimo ukuri n'ubugingo tujyane. Niko gusubiza Mukabwoba ati mugenzi wanjye, twaje tuje kuraba Mukristokazi, none ubwo agiye gusezera burundu ku gihugu cye, ndifuza ubwo hari n'agacyo kumuherekeza gato kugira ngo namufashe. Ariko ntiyagira icyo avuga ku mpamvu ya kabiri, ayigira ibanga. Mukabwoba ati ndabona nawe ugiye gusara, nyamara wirinde, kuko iyo umuntu ataragera ku kaga aba ari amahoro, ariko yakageramo bikarusha kukavamo. Bityo Mukabwoba asubira iwe wenyine mu gihe ngewe
nitegura urugendo rwanjye. Mukabwoba ageze iwe atumaho bamwe muri bagenzi be nabo baraba, harimwo Mukamaso y'Agacyurama na Mukamutigaya na Mukantabwenge. Baje, Mukabwoba atangira kubabwira inkuru zanjye n'urugendo rwanje agira ati: bagenzi banje, muri iki gitondo ninanyarukiye kwa Mukristokazi, ngeze iwe nkomanze ati niba muje mu izina ry'Imana nimwinjire. Ninjira nibwira ko byose bigenda neza, ariko mbona arimo kwitegura ibyo kuva mu mugwa n'abana be. Noneho mubaza ibyo arimo, ambwira muri make ko yipfuza gutangira urugendo nk'ubwo umugabo we yagize. Anekerereza iby'inzozi yarose n'uburyo umwami w'igihugu umugabo we arimo yamwohereje urwandiko rumutumira ngo musangeyo. Mukantabwenge aramwishyura ati koko se azagenda? Mukabwoba ati nabonye ashaka kugenda, byanze bikunze azagenda. Icyabimenyesheje ni uko impamvu zose namubwiraga byari uguta inyuma ya Huye, ahubwo namubwiye iby'ingorane azahura nazo mu nzira, mbona arushijeho kugira umurego nko gutangira urugendo. Aranambwira ngo ubusharire bubanziriza uburyohe, ubusharire bwakara uburyohe nabwo bukarushiriza kuryoha da. Mukamaso y'Agacyurama ati mbega umugore w'umupfayongo kandi w'injiji, ibigeragezo umugabo yagize ntacyo byamubwiye. Ku bwanjye ndahamya ko uwamugarura hano yahaguma umudendezo, atakongera kwishira mu kaga k'ubusa. Mukamutigaya ati n'ubundi abantu b'abasazi nk'abo babuze uburyo bakwiriye kutuvira mu murwa. Kutongera kubabona rwose nibyo byiza. Koko ninde wagira amahoro Mukamukristo hugumye ino na biriya bitekerezo bye? Yajya ahora yijimye kandi atumvikana n'abantu kubera ko yabavuga ibidashimishije n'umuntu n'umwe. Niyo mpamvu kugenda kwe kutababaje na buhoro. Nagende, ahubwo iyaba twabonaga umuramyi mwiza umubanyi mwiza umuruta. Uzi ko tutigeze tugirana ubwumvikane kuva aho bariya bantu batuziyemo. Mukanyabwangu nawe aravuga ati nuko rata twiyagira ibindi. Ejo nari kwa Musambanyikazi, twaranezerewe nk'amakumi kubera ese uzi abantu twahuriyeho? Nta bandi ni Mukamukunda mubiri n'abandi bantu 3 cyangwa 4 barimwo Bwana Kigenge, Mukakiza n'abandi. Abwiye ko uwo mugore nyir'urugo ari umugore warezwe neza cyane, kandi ko Bwana Kigenge uwo ari umusore ugaragara neza. Naha episode ya 3 aricyo gice cya 2 tukirangirije kuri ano makuru yuko Mukristokazi yari yiteguye gufata urugendo, kandi umubanyi wiwe yitwa Mbabazi nawe yiyemeza kugenda muri urwo rugendo. Ari Mukristokazi n'abana biwe
hamwe na Mbabazi. Turangije tubonye ababanyi biwe bandi babi ingene bagombye kumuca intege. Twabonye amazina yabo, harimwo Mukantabwenge, harimo Mukabwoba, harimo Mukanyabwangu, harimo Mukamaso y'Agacurama n'ayandi mazina y'abandi babanyi biwe nka Bacigenge n'abandi. Ibi bigaragaza ko iyo umuntu agomba gutangura urugendo ahura n'abamuca intege benshi, ariko igikwiriye ni uko umuntu afata icyemezo adasutswe n'abagenzi biwe, adasutswe n'abigira inshuti, adasutswe n'abigira inararibonye, kuko uru rugendo rugana mu ijuru ni irembo rifunganye kandi abaricamo ni bake kandi abaribona ni bake. Yesu yashimye Imana avuga ngo ndagushimiye Mana ko ibi bintu wabihishije abanyabwenge n'abahinga ariko ukabihishurira inzoya. Nuko rero nimba hari mwene data yoba ataratangura runo rugendo ruja mu ijuru, yomenya yuko kurutangura ntabwo bizana igikundiro, ahubwo bizana gukengerwa nk'uko bagiye batwita ngo tuba twarayinze natwe turi abantu batagira ubwenge n'ibindi byinshi. Rero umuntu yotangura runo rugendo kandi akarukomeza atitaye ku burunganwe bwiwe, ukuntu bamufata, ukuntu bamubona, atitaye ko bamushima canke bamukengera, ariko agashira umutima ku cubahiro azohabwa inyuma ya buno buzima bwa hano mu isi, kuko vyanka vyakunda twese isi tuzoyivamo, kandi inyuma ya buno bugingo hari ubundi buzima, kandi ico nisi ubuzima bamwe bazogihombeshwa no guhanubwa igihano kitazoshira citwa umuriro udashira, ariko abandi bazohabwa ubuzima bwiza butagira iherezo, nk'uko twabibonye muri Bibiliya muri wa mugani w'umutunzi n'umworo Lazaro. Uriya mworo yagiye mu ijuru, ariko uriya mutunzi ajanwa mu muriro. None rero ubu nubwo inzamba itaravuga, abantu bapfuye baraja ahantu ho kubabarizwa, ariko umuriro ntabwo uba uratangira. Ariko abantu bapfuye bagororotse baragenda muri paradiso y'Imana, ari igereranywa na Edeni y'igihe c'uko batari bwacumura Adamu na Eva. Ni ahantu ho kunezerererwa, ariko hazogera igihe bajanwe mu ijuru babane n'Imana, kuko icyo gihe ntikiragera, nk'uko tubisanga mu gitabo candikiwe Abaheburayo igice ca 11 umurongo wa 39 n'uwa 40, aho havuga ngo abagororotsi bakira bose bamaze gushingirwa intahe ntibahawe ibyasezeranywe, kuko Imana yatuboneye ngo ikirushiriza kuba ciza, ntiyemera yuko bahabwa impembo, ntiyemera yuko haba ibirori by'uko bahabwa ibihembo byabo tutari kumwe. Nirazuma rero ibyo birori bizoba ari uko twese n'uwanyuma azoba yinjiye mu bwami bw'Imana, inzamba ivuze, niho kwinjira mu ijuru nyezina bizoba. Ariko ubu bapfa bari mu iparadiso, baranezerewe, barashima, bahabwa ibyo kubibagiza imibabaro yo mu isi, barindire kuzohabwa impera z'ibyo bakoreye. Imana rero ibahezagire. Ndahanura, ndakomeza bari mu rugendo, nubwo muhura n'ibibazo bitandukanye. Iyi si irimo ibibazo bitandukanye, irimo amagwara, irimo ubukene, irimo agasuzuguro, irimo ibibazo bitandukanye. Ntihakagire na kimwe cyo guhombesha ubugingo budashira, kuko ushobora guhemuka akanya gatoya urupfu rukaba ruraje, n'ibyatumye uhemuka ukapfa atani icyo bikumariye. Kandi nubwo byomera nkaho bigifise icyo bikumariye, zineza ko ata myaka myinshi uzobibamo. Rero byiza ni uko ukomeza urugendo ruja mu ijuru, nuko ukazogororerwa n'Umwami Imana. Imana iguhezagire. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu, tugushimiye ibi tuganiriye, twumvise ingene Mukamu Kristo yafashe ingingo yo kugenda mu ijuru n'abana biwe, kandi uyu mudamu nawe Mbabazi nawe yemeza kujana nabo. Genda ushigikira abiyemeje gufata inzira y'agakiza bose, ubarinde kunyagwa n'amohema y'umugwanizi Shetani.
nsengeye abazumviriza kino kiganiro bose, nabo uzoshima ko bacyumviriza bose uzobahe kubona akaryo ko kucumviriza uzobukoze. Natwe ugumane natwe no mu yandi ma episode asigaye, mu izina rya Kristo Yesu mwene Nazareti, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.